Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab suci diturunkan sebelum. Dan siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najattat taibin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وامام الطيبه والحرم ومن معنى من الحكمه والحكم ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه المصابيح الغراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الشيخ سلطان حج عبد الحليم معظم شاه بن البرحم سلطان بدر الشاه وولي أحدث سمو الأمير كل حاج عبد الملك بن المرحوم سلطان بدر الشاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kukuhkanlah kekuatan iman dan takwa di dalam dada kami supaya kami dapat terus berbakti dan melakukan segala suruhan-Mu. Sematkanlah keyakinan keikhlasan kepada kami dalam setiap amalan yang kami lakukan supaya kami dapat memperoleh keridhaan dan rahmat dari-Mu. Ya Allah, berkatilah setiap gerak-geri kami di atas bumi-Mu ini agar kami tidak menyimpang jauh dari jalan kebenaran, dan hindarilah kami dengan taufik dan hidayah daripada melakukan kemungkaran dan kerosakan di dunia ini, karena sesungguhnya Engkau amat bencikan kerosakan dan kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah yang Maha Pengampun dan penerima taubat, ampunlah segala dosa kami dan dosa kedua bapa kami, dosa para ulama dan guru-guru kami yang telah pergi meninggalkan kami, yang telah banyak berjasa kepada kami. Masukkanlah mereka ke dalam golongan para awliya dan salihin, dan seterusnya tempatkanlah mereka dalam syurga-Mu yang penuh dengan segala nikmat yang telah Engkau janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allahumma salli Islam wal muslimin wa dammil kafarat wal munafiqin a'da'aka a'da'ad din
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمتكم واسألوا من فضله يعطيكم ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة